درباره داخویانی داوی وزیر بروانی امریکا جیمز ماتیاس یگو بردوام د پشگرتی ایکنی پاراستنا گل و یکنی پاراستنا جنان حتی پشتی رزگار کرنا باجار رقای سروی که سیاستمدار کی کرد بیجه اف داخویانی وزیر بروانی امریکا تی وک بلسفداینه که سروان گفین ترکان لسر روش آوای کردستانی پشتگیریا یکنی پاراستنا گل و هیز سوریا دموکراسی بکن حتی پشتی رزگار کرنا رقاجي و تشكي بيوست وبذنوا البيجم او عليكي ذا برسفبو وين ماوي وزير دفاع تركي شاندو بريوي وتركا او مسألة إسارة كر يعني او برسفبو خست بيج ام دفج كردا برنادن وامي بيشجيريا كردا بكن حتى بيشتي رزقر كرنا رقايجي دیارج عالیه دیجی دگ پروژه امریکی دهرمی ده یعنی ممکنه دریج بکه پیشتی رقاجی ممکنه برای خو بدهن هرمی دن و اوجی جهان و قناعت هیزه گو کارن اعتماد سروا بکن کارن يعني پشتگیریا و بخورتی بکن هیزه سوریا دموکراتینه جالی کی دو سرکرده کشتفگر اجواک دموکراتیک دبیجه سروی داخویانی داوی یا وزیر بروانی امریکا پروژه که امریکی الهرم هیه و یکینی پاراستنا گل و یکینی پاراستنا جنان حوالبند سرکنه ج کوالسیون نونتوی شر داعش دکه جبر وی کی و کوالسیون و امریکا بردوام بند پشگرتیا وانده شخوا سياسة أمريكا المنطقية والسوري بتايبد دياره و تحالفها هفبديانة توي بهيزا قصدي وسرقشاوي دولة أمريكا بهيزا قصدي جي وبهيزا كردي تايبت دياره يعني أو كسي قد بيجن بشتي حملة رقا جو سلاح جسي قصدي يا جسي بكيبيك شاندن أو أمريكا بوشي نواد خوناد أنا أوجي بروجاكي وان هي برامبري مشروع مي ديمقراطي تخمين عمد أمريكا نوي لرينهاري يعني أمريكا بروجاكي ويد منطقية هي وحليفي ويا كمين ايجو سر عرضي ايجو دسي خزسي وجغيري ويتن الكرد حليفي امريكان جبرلو يعني بيشتي حمله رقا ورزقار كرنا باجاري رقا امريكا بردوام بيشغرتيا هيزن كردي وهيزن قصدي وبيشغرتيا حتى ويبيجي استا بيشغرتيا كرداد عليه بروجي و سياسي اجو دعوه في سوريا فدراليك ديمقراطيك لگوری چاودرین سیاسی اف داخویانی وزیر بروانی امریکا وک بلسوک سروان گفین ترکان هر وقت دمکه گو امریکا داینا چکانش که پگره زیده کریه داره برکات کلسات نیوز قامشلو